Salibonani izihlobo ezithandekayo, selibingelela endaweni zonke lapho esikhona. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Sisungula ikota entsha lapho sisizwa okunye ngoJesu, lapho sikhanyele khona indaba yempikiswano enkulu. Mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo Nzanxusa, engisebenza labo ukubana sethule sona lesi sifundo, balibingelele labo baziveze ukuthi bangobani. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi ethu Jesu. Nkosi inhle ukubona sihlangane njalo kwenye ikota silokho sixoxa ngelizwi lenkosi. Okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani balaleli lababukeli, siyamukelana kusifundo sethu sekota entsha. Okhulumayo Mrs. Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi ethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje sizakuba lethuba ubana sibe lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sindiswa thandekayo, sithanda ukubonga ngamathuba osinika wona ukubana sifunde ezwini lakho. Siza kuthinta kabanzi impi engemva kwezimpi zonke esihlangana lazo empilweni. Sicela usincedise ngesiqu sikaMoya eNgcwele ukubana sikuzwisise khona lokho bese siphila ngesibindi. Ngelihle igama lenkosi ethu Jesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Silokho sengitshilo kuleli kota sikhanyele indaba yempikiswano enkulu ekuthiwa yi-great controversy. Sihlobo zami, nxa kukhulunywa ngendaba le yempikiswano enkulu, uzwisisani ngendaba ye-great controversy, impikiswano enkulu, kufikani emkhumbulweni wakho? Yimpi engeke ichasiseke nxa siyimpikiswano enkulu. Kufika ukwazi ukuthi izehlakalo ezisemhlabeni azisunguli kathesi, zasungula kudala. Ngoba nxa uthiwa impikiswano enkulu, uyakhangela izimpi esizizwayo kulizwe lakithi emazweni amaningi, wehlu yezimulini, ukuphikisana okukhona. Ukuhlalisa nje abantu kuyehlula, kukhanya kulokukhulu ukudlula lokho okungemuva esingakuboniyo, okuveza ukuthi kule mimoya emkhathini ehlukuluzayo esingayaziyo, okudinga ukuthi isifundo lesi sisichasele ngcono ukuthi kwasungula ngaphi, ukuze lanxa singena phakathi kobunzima sifunde ukuthi kuvele kwenzakala, sidinga lo onqobayo limpikiswano. Kakhulu. Abanye sizwisisani ngendaba le yempikiswano enkulu? Mina bengifuna ukuthi ngikalele lapha Maforo ukuthi isifundo lesi ngisibonge kakhulu. Ngoba iBhayibheli ungalikhangela lisuka kuGenesis lesiya kuSambulo. Likhuluma ngendaba yona le yempikiswano enkulu. Kodwa i-challenge esilayo njengamaKristu ukuthi sicabanga ukuthi singaba kuJesu into zonke sezizinhle. Uyabona ukuthi nxa sizwisisa ukuthi kule mpikiswano enkulu kakhulu eyiyo esuka ekuqaliseni siye kuphetheni kwelizwe likaNkulunkulu, besiza ngena esiKristwini sizwisise lezehlakalo esidlula kizo empilweni, sibe sesizizwa ukunqoba ngendlela uNkulunkulu akulethe ngayo ukuthi sizanqoba ngayo. So kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi hayi iBhayibheli ikhuluma ngoJesu, likhuluma ngoJesu osindisa umhlaba, kodwa ngemva kukaJesu lisikutshela ngalokho umhlaba owele kikho okuletha usindiswa ngoJesu. Siyabonga Nozi, kwinokutholayo. Mina ngithola lapha ukuthi siphila sinje, siphakathi kwempi. Isiqalo sangikhona siyindaba eyasukela ezulwini. Right. Nginanzelela ukuthi kulezinye izikhathi zokuthi wenza kuhle. Nxa sikhuluma ngesamu ulandele izehlakalo zonke ukuthi ungasuka lapha wenze lapha izinto zonakala. Okuveza ukuthi nxa kusempini izinto ziyenzakala Maforo. Okungangokuthi kumele sihlale sikwazi ukuthi empini kwenzeka izinto ongazicabangeliyo lawo. Uzibone sukwezinye indawo. Yes. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Bayithula lapha abazalwane indaba yempi. Empini kuyafiwa, empini kuyalinyalwa, empini kulobunzima esihlangana labo. Indaba esingayo yikuthi siphakathi kwempikiswano enkulu, phakathi kokuhle lokubi. Isihlobo esithandekayo, siyalinxusa kuyona le ikota ukuthi kasitatitsheni sisonke sibale ibhuku okuthiwa great controversy, impikiswano enkulu.
kuzasincedisa nxa siqhubeka sizwisise okuthile. Isifundo saleli kodwa sizabala ama-chapter la u-29 no-30 kubhuku u-Great Controversy. Yikho okuhambelana lesifundo sethu. Sizacela uMandlo lapha asibalele indinyana yokwaziwa ngekhanda. Isambulo ngo-12 ivesi lika-7 lo-8. Kwaba lempi ezulwini. uMikhayeli lezingilosi zakhe balwa lomgobho. Yes. Kwathi umgobho kanye lezingilosi zawo lawo walwa labo. Kodwa wawungelamandla kangako, njalo wona lezingilosi zawo balahlekelwa indawo yabo ezulwini. Siyabonga. Isihlobo zami, isihloko sethu sithi sona impi ngemva kwezimpi zonke, kumbe isisusa sezimpi zonke. Angithi phela yiyo indaba esingayo. Umfundisi Dube nxa sibala ivesi le, kuyini okuzwisisayo ongasabela khona? Kusuka kucaceke lapha babukela balaleli ukuthi sikhala ngezimpi esikuzwe emhlabeni, kathi-ke lapho ezisungula khona kucacile evesini lapho ukuthi kuthiwa ezulwini kwaba lempi, uMikhayeli lezingilosi zakhe balwa lomgobho omkhulu. Kunjani? Umgobho lo nguSathane. Yes. uSathane lo kalwanga eyedwa, waze wabutha abanye abalabo okuyingxenye bezama ukusekela into banqobe. Kodwa sifunda ukuthiwa uMikhayeli onguJesu wanqoba. So impi isungule lapho kulo bungcwele khona ekhaya ezulwini. Kuzasinceda ukuzwisisa ukuthi kungani yaba khona, njalo uKristu nxa enqoba unqobe njani, thina sizanqoba njani uma sikulimpi. Ngoba nxa kusempini maforo lathi silapha sonke lababukeli labalaleli, akula kuthi uphethe umbhobho ola mbhobho iyakubamba kuphela. Kunjani? Ungazi lutho uphakathi kwemakhaya ngasedolobheni uzabona kuphela ukugijima lapho ukugijima. So ngenxa ukuthi sizelwe ngo-Adamu emhlabeni wesono lathi sempini. Siyabonga so. Into eqhakathekileyo mfundisi ukuthi impi le yakusungula ezulwini ebukhoneni bukaNkulunkulu. So imibuzo eminingi ephumayo ebantwini ukuthi manje nxa kuyikuthi uNkulunkulu elungile futhi engcwele, kungani ububi emhlabeni bungena? Kungani kule evil? Kungani abantu behlupheka? So isifundo lesi ngiyabona sizaselapha siphendula imibuzo yethu eminingi ukuthi uNkulunkulu sizazwisisa ukuthi enguNkulunkulu enjalo uphatha njani izidalwa zakhe ende uthini ngomuntu kumbe langengilosi. Ngoba sizazwisisa lapho ukuthi eminye imibuzo ibuye ukuthi nxa uNkulunkulu enguye into yeyonakala kuye, thina singenzani? But isifundo lesi sizasambulela ukuthi uNkulunkulu injongo yakhe kumbe indlela yakhe yokudila kumbe yokumelana lalinto indlela bani. Mina engikutholileyo lapha ukuthi nxa sikhangela umgobho iBhayibheli likuvezile ukuthi wawungelamandla kangako. Kutsho ukuthi amandla angikhona afakwe amatomu sangaba khona kodwa kawagabheli akaNkulunkulu. Okungangokuthi phakathi kwempikazi yona le enkulu esiphakathi kwawo uNkulunkulu wayinqoba ezulwini. Lalapha sokuyimechi evele yadlalwa kudala. Kodwa amandla singakuthi ukuthi amandla akhona but kawakho makhulu kangako. Ngasiqathanisa lo mlimi esimkhonzayo. Hayi siyabonga. Sekukhumbule lokho ukuthi uNkulunkulu munye. Okunye konke lokhu yizidalo. Nxa kungaba lamandla njengoba sitsho ngamandla abolekiweyo abawathatha kubani? KuJehova. Okunye sakususa esizaba lakho indaba yokuthi uNkulunkulu uluthando. Angithi phela kukho konke uNkulunkulu akwenzayo luthando uveza ukubana uloyisa ukubana aluveze lona loluthando kithi. Ngicela nozi usibalele la indaba yempi, sesibalele uverse 7 lo 8. Sibalele uverse ngo9. Chapter 12. Verse 9. Umgobho omkhulu waphoselwa phansi. Inyoka leya endala ethiwa ngomubi loba uSathani odukisa umhlaba wonke waphoselwa emhlabeni ekanye lezingilosi zakhe. Amavesi la akufiki kahle kimi lapha Dube Mhlanga. Mandlo ukuthi uNkulunkulu ezulwini kulokuthula kwindawo enhle kanje kulokulunga okunje kutholakale kuthiwe kwaba lempi.
kuvuma njani ukuthi endaweni nje kube lempi? Kuyini kanti kwakusenzakala la? Emntwini wonke nxa ucabanga uyazibuza ukuthi uNkulunkulu ungcwele. Yebo. Lezulu ahleli kulo lingcwele. Yebo. Kodwa bese kuthiwa kuphume isici. Bese kucatshanga isono siphume sihlukuluze. Imfihlakalo enkulu esingayizisiyo le. Kodwa nxa ilizwe esilinikwayo la kuveza ukuthi uSathane lo yisidala njengathi. Yena wahlupha ngokuthi wafuna ukuzilinganisa lo mdali. Kunjani? Kwasekumila ke kuye ukuba sengani la angaba ngcono kulomdali. Khona kena kwakhula wazi wakuphumisela ngokuthi ayenge ezinye ingilosi hey lapha singaphila lathi siphikisane lo nkulunkulu. Yikho kusiba lempu uNkulunkulu sithi hayi nxa kukuthi lamandla sokumele silwe phela ngutshengisa ukuthi mina nguba. Kodwa ngubo ngela university wabanje waphoselwa phansi. Into ephoswa ngesinqotshiwe. So singesabi la waphoswa unqotshiwe. uJesu kazange ahlale ke sisifunda siqhubeka wamlandela la phansi futhi wazomnqoba. Yes. Okunye mhlobo kusivezelani khona lapho ukuthi kwaba lempi. Kusivezela ukuthi ezulwini kwakule nkululeko bani, inkululeko yokwenzani? Okay, uNkulunkulu nxa edala izidalwa kumbe zingilosi kumbe ngabantu. Kulalokho kuthiwa ngamandla okukhetha okuza ngothando. Ngoba kuthintile ukuthi i-great controversy isitshela ukuthi uNkulunkulu uluthando. Uthando maforo kalubambi ngamandla, kaluforce. So uNkulunkulu ekudaleni kwakhe umbuso wakhe yena uvela uluthando. So isisekelo sombuso wakhe luthando. Nxa edala abantu lezidalo ubanika amandla okukhetha. So uLucifer ebungcweleni bakhe njengezinye izingilosi waphiwa amandla okukhetha. Waphiwa amandla okukhetha. Ngoba nxa umuntu esethathelwa amandla okukhetha akusela thando. Akusela thando. Akusela robot. So ngani singama robot angithi vele. Yes. Uthinta indaba emanzi umlobi vele uyasivezela ukuthi uNkulunkulu ekudaleni kwakhe izidalwa ezizamkhonza. Kazange afisa ukudala abantu abangama robot kumbe ingilosi ezingama robot ukuthi uyabezi controller ezithosa to and fro. Kodwa usinika umcabango. Lamandla ukuthi sikhethe ukumkhonza lokumkhothamela. Sike sikhangela amaveselano utsho okutshoyo uEzekiel ngo28. Ezekiel ngo28 verse ngo12 siya ku15. Verse 12. Yes. Ndodana yomuntu khala isililo ngenkosi yaseThire uthi kuyo nanku okutshiwo nguJehova wobukhosi. Wawuyisibonelo sokuphelela ugcwele inhlakanipho lobuhle obupheleleyo. Wawuse-Edeni isivande sikaNkulunkulu waceca ngawo wonke amatshe aligugu, irubi, letopaz, le-emerald, le-chrysolite, le-onikisi, le-jasper, le-safire, ithukwayizi, le-berili. Izibonakaliso zakho lezisekelo kwakwenziwe ngegolide. Kwalungiswa ngosuku owadalwa ngalo. Wagcotshwa njengekheribhu elondlayo. Ngoba ngakumisela lokho, wawuphezu kwentaba engcwele kaNkulunkulu, wahamba phakathi kwamatshe avutha umlilo. Wawungela sici ezindleleni zakho kusukela ngosuku owadalwa ngalo, ububi abaze bafunyanwa kuwe. All right. NguEzekiel lowana. All right. Uyisaya ngo14 verse ngo12 siya ku14 uletha indaba efanayo ehambelanayo. Usufikile lapho. Singayibala nje. Sike sikhangele ukuthi kwakusenzakalana engqondweni kabani yesidalwa lesi uLucifer. Verse 12. Yeka ukuwa kwakho uvela ezulwini wena nkanyezi yekuseni, ndodana yokusa, uphoselwe phansi emhlabeni wena owake wehlisela izizwe phansi. Wathi enhliziyweni yakho, ngizakwenyukela ezulwini, ngizaphakamisela isihlalo sami sobukhosi ngaphezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu. Ngizahlala ebukhosini phezu kwentaba yombuthano ezinqongweni zentaba engcwele. Ngizakwenyukela ngaphezulu kwezinqongo zamayezi, ngizazenza njengophezu konke. Right. Lama verse sizwana kuyini okwakusenzakala engqondweni kaLucifer?
Sinanzelela ukuthi uNkulunkulu edala kadala ngoSathane. kunjalo. Udale uLucifer eyingilosi epheleleyo. Yes. uLucifer enhlizweni yakhe wafisa ukuthi la abe njengoNkulunkulu, akhonzwe njengoNkulunkulu. Sithola kusiba lokuhlubuka khona phana uqale enhlizweni kwaze kwaphumela phandle waba lendonsela kwezinye ingilosi ebadonsela eceleni kwakho ukuthi uNkulunkulu umbuso wakhe ngocuku akakho fair. Alright. Kuyini okwakusenzakala? Siyabonga sibe ukuthi uNkulunkulu wavezwa kwangani ngesinye isidalwa, kwangani ulesihluku esinye esimangalisayo. Kuyini kwasukela nga? Mfundisi tu. Olobayo uthi kakula ncazelo engabambeka njengabantu. Kunjani? Ukuthi kati kwahlumane kwamilana engqondweni yakhe. Yes. Phakathi kobungcwele eyisidalo esingcwele. Kufana lokuthi umfundisi abe lo mntwana onatha engazange abunatha utshwala. Kunjani? Uyazibuza ukuthi kati umntwana ufunde kuba. Lapho kubuya khona ibalethi impikiswano enkulu esikuyo. Ukuthi kulamandla esingawaboniyo avelileyo asebamba uLucifer. Uhlupho kaLucifer wawahlakulela amandla lawo. Kunjani? Isono lesi wasihlakulela sagcina sicacada siphuma siba yisono. Nguye osekhulunywa nguYesaya lapho ukuthi wayefuna ukuziphakamisa wakhuluma umina waphinda kasithupha mina. Kuvele kuthiwa umuntu nxa esiwa kuqala ngokuzigqaja. Ngokuzigqaja. So ke siyabe sithatha kukhokho ukuzigqaja lapho uSathane ukuthi umuntu azibone sengcono kulabanye abantu kuthungamele kuwena. Yes, kuyakutholakala ebantwini sesinjalo umoya wona lowo okaLucifer yebo. Yeah, bengicabanga ukuthi umfundisi uthinta indaba eqhakathekileyo ukuthi indaba yesono lokuqalisa kwayo iyimfihlakalo okokuthi akula ngqondo yomuntu ongayichasisa. Ellen G. White nxa ebhala ku Great Controversy ku page 492 nxa ikhuluma nge-origin of evil uthi vele isono intruder ukuzama ukuchasisa ukuthi bakhona kwaso akula muntu ongakuchasisa uthi zingazama ukuthi sisi-excuse siyabe sisi-defend vele akula muntu ongayichaza kuhle. Ngicabanga ukuthi yikho lokuza kaJesu ukuthi ezosusa into le vele kuyi-mystery kona. Kodwa ngifisa ukuthi nginanzelela ukuthi uSathane nxa esemilwe yinto le eyokuhawukela ukukhonzwa kukaNkulunkulu afisa ukuthi yena ngabe nguye osekuleyo ndawo. Wahlawulela into enjalo. uNkulunkulu enguthandileyo maforo ungayifunda indaba ku Great Controversy ithi wambekezelela. Kunjani? Wambiza, warizina laye, wamchasisela ubuNkulunkulu bakhe lendodana lomoya oyingcwele lokuthi yena uyisidalo. Kulihlula indaba yepride mhlobo olobayo uthi it is the most offensive sin phambi kaNkulunkulu ngoba idethrone isusa uNkulunkulu esihlalweni. Yiyo into eyenza uSathane isono sakhe sijule kangaka ngoba ufuna ukususa uNkulunkulu esihlalweni ahlale. Alright. Bese ngicabanga ukuthi ngesinye sesono esisikhulelayo lathi njengoluntu ukuthi ngifuna ukuba phezulu. Ingafika endaweni ngifuna ukwaziwa. Ngingafika kunjani kodwa ubusukhangela umoya uJesaya lawo ukuthi yena uyinkosi ehle abe sesitebeleni aphathwe njengehlazo. So kwesinye isikhathi kulama pressures even emabandleni ngenxa yento yonale eyokufuna ukuphakama. Into le inqotshwa njani? uSathane ubalile lapha kuYesaya uthi mina ngiza kuba phezulu ngiza. Usethintile lapha umhlobo ukuthi uJesu yehla ngokwehla uyaphakanyiswa. So sihlobo esithandekayo akeni sikufundeni ukuthi sifunde ukuzehlisa. Ngithandela indlela lokuletha ngayo ukubana kwaba lokuncenga kusivezelani ngesimilo sika Jehova. uJehova isimilo sakhe sinjani? Kuveza uthando ubaba otshengisa ukuthi kakula mntanakhe amzondayo kumba angathi usewonile ukuthi kuyaphela kuba ngubaba. Ungabala uMoses prophet laphana Great Controversy page 494 uchasisa ukuthi uthando lwakhe wamncenga wangena imihlangano embalwa. Kunjani? Elokho emchasisela ungumntanami ngokudala. Kunjani? So kumele ukwazi ukuthi ngingubaba nginguNkulunkulu ngilobungcwele lo Jesu ngumntanami.
uSathane wathatha isikhathi encengwa etshengiswa ubuNkulunkulu lobuhle boNkulunkulu lokuthi indawo ayifakiwe ukuthi athungamele izingilosi yayiqhathe kanganani wayemela amukele ukuthi eyami indawo yile kodwa ke kwehlula ubaba wagcine kubona ukuthi njengobaba angakwenza ukuthi avikele izulu lonke ngokuthi amsuse laphana abe semlandela futhi azomthathela futhi akuthetheyo akubuyisele. Right, uyazi ufundisa uthinta indaba yelong safa ukuncengwa. Siyake sizizwe inkulumo zokuthi siyaswela ukubekezela uNkulunkulu indaba engahlanga waqedelana layo Sathane. But umusa lokubekezelelwa okwanika esikunikwayo kade sikho kwanika uSathane. Yeah. So thina kwesinye isikhathi siyafisa ukuthi ngabe umlimi laphana wahle wathi kodwa thina even kithi namuhla umlimi is long suffering. Ukangaka esibekezelela sihlamuka athi phendukani. So ngiya ekugcizeleleni inature kaNkulunkulu yikho umhlobo ekulahlweni. Yeah, sikhuluma indaba yokukhetha ukuthi ekulahlweni sizavuma ukuthi uThixo wenza konke wasincenga wasibekezelela but still sakhetha sakhetha. So uNkulunkulu kasisize ekukhetheni kwesinye isikhathi ukubekezelelwa siyaku abuse sicabanga ukuthi ukuthi umuntu akubekezelela kwesinye isikhathi ucabanga ukuthi I can get away with it and ukuqinise kulokho okwenzayo kodwa uNkulunkulu yabe sinika amathuba okuphenduka njengoba wakwenza kuSathane. Ngiyacabanga khonapho ukuthi uNkulunkulu wahle wenza njengokucabanga kwethu waqeda ngaye. Ngiyacabanga ukuthi ezulwini kwakuzaba njani. Ingilosi ngabona amaforo zazabe zikhuluma ukuthi sebeqede ngaye basobhu lawo uzaqeda ngawe. Abantu babezamkhonza uNkulunkulu belokwesaba ukuthi uNkulunkulu but siyambonga uNkulunkulu ukuthi uyasinika ukuthi sikuzwisise. Ungananzelela indaba le ngitsho lengilosi zazingazwisisi. uNkulunkulu wabanika ithuba baze bazwisise esiphambanweni ukuthi yikho lokho kuyinto okandoda lo sokusi siyabonga la. Yeah. Ukubekezela kukaJehova kuveza kunye yabe kufihlakele. Sigcine sesizwe. Siyabonga nozukuyiletha le ndaba. Ake sikhangele uvesi ngo4 kaSambulo ngo12. Sike sikhangele indaba yokuwa impumelo yesono lesi uSambulo nguvesi 12 verse 4. 12 ivesi ingeka 4. Umsila wawo wakhucula ingxenye yesithathu yezinkanyezi emkhathini waziphosela emhlabeni. Umgobho wema phambi kwesifazana owayesezabeletha ukuze kuthi umntwana angazalwa uhle umchwabadele. Mfundisi Dube, ivesi le ivezani ngamandla kaSathane okulinga sivezelwane la. Ulobuciko obulobunono nxa esenza ukuganga kwakhe. Alright. Kabuyi eqonde mathupha umuntu kumele asebenzise izinto. Yikho kwenza ukuthi even esiza kuAdam lo Eva kabuya ngenguye. Wahamba kundalo inyoka. Alright. Lapha kuthiwa khona esungula into yakhe wayefika sengani ufuna ukusiza izingilosi zicindezele uNkulunkulu. Kunjani? Athi lapha sikhululekanga la. Lathi singangena endaweni kaBaba laphana. Lapho kungena khona uJesu. Kunjani? Belo okunye kwambangela ukuthi avusa umdlonga kanje. Yikuthi umhlaba lo wathi udala uSathane wayevelesela ingqondo yakhe nembi kanje. So uNkulunkulu ufaka umhlaba ukuthi ademonstrate ukuthi umuntu olalelayo lanxa uSathane ebona ngani kulochuku uthando lokaBaba luzakuqhubeka lumsiza. So wayesedinga ukuthi kungani uNkulunkulu esenza izinto lo Jesu bengichiya ngoba yena esetshela udlayo ungumthungameli. Silimuka abathungameli. Singane ukuthungameli kasobo uNkulunkulu. Kasazi umuntu lokho ekhona phapha kwethu. So lapho uSathane uhlupho lwakhe yikuthi wayefuna ukuthi alingane la yikho ukuthi wathatha ingxenye yezingilosi. Yes. Kodwa ke into engiyibongelayo abakwazi methi i-whole number ngu3/3. Nayithatha 1/3 u2 usele lo Jesu 2/3. So sile majority. Kungaze kubuya amadimoni lemikhuhlane lezimpi okithi mkhulu kudlule semhlabeni.
Siyayibonga yena lindaba ukuthi singene sikwazi ukuthi sile majority kwaphuma okunye kokuthathu kusezulwini. Ake sichaze lindaba yempi, sichaze lapha ukuthi silelungelo lokukhetha. Kwafika isikhathi lapho nozi ingilosi ezazimele zikhethe ukuthi ukhetha ukuba kuJesu kumbe ukhetha ukuba kuSathane. Uzuze Hayi okokuqala nginanzelela ukuthi nxa wenelisa ukuthi aphume i1/3 yama angels ababehlala ebukhoneni bukaNkulunkulu ngizibone ngimncane kakhulu ukuthi empini leyi ngeke ngiyimele nxa uJesu engasansizanga. Bese nanzelela ukuthi lapha nxa bakhetha uthi ukuthi lathi khathesi siphila ngesikhathi esinzima ngoba impilo leyo yabonakala waswela indawo ezulwini. Yaphinda futhi sikhuluma ngayo isezingqondweni lapho kumele senze izinqumo okungangokuthi sonke balaleli lababukeli isikhathi esesabekayo kakhulu esimumethe ukufa lokuphila kwethu ngendlela esizakhetha ngayo. Okungangokuthi lekuziphatheni kwethu kumele sikuzwisise ukuthi siyenza izinqumo ezimumethe iphakade lethu maforo. Kumele sizigcine kahle kakhulu nxa sikhangela indaba yezempila kahle ukuthatha izidakamizwa ukuthi sokumele sibe ngabantu abasoba emngqondweni lapha ngoba siyenza izinqumo ezimumethe ukufa lokuphila kwethu. USathani wenza isinqumo waswela indawo. Ingilosi zenza isinqumo, lathi kumele senze izinqumo. kunjalo nsuku zonke. Yebo. Nsuku zonke. Thank you Nozi ukuthi ulethe khona lokho. Vele nxa ngingani angikho sober minded. Ngingeke ngenze isinqumo esihlakaniphileyo. Alright. Bese ngisithi indaba yokukhetha yiyo esilayo, yimpikiswa, yistruggle ekhona emuntwini. Alright. Umpostoli Paul ku Romans 7 24-25 and uthi bantu ngingumuntu onjani engifisa ukukwenza ngizithola ngakwenza khona khe ngifisa ukuthi ngingakwenzi yikho ngizithola ngikwenza. So umuntu wonke ule struggle at the end of the day kwabe kumele ukuthi sithathe uhlangothi. Yikho siza umuntu esithi ya inhliziyo yami ithe ngithi enye yaphinda yathi. So ngama voices amabili wona lawana ingilosi zezulwini zasezihlangane lento enjalo ukuthi sokumele bathathe uhlangothi. Yeah. Nxa ngikuzwa kuhle mhlobo lithi lina nsuku zonke Dube simele sikhethe. Ungakhangela uGenesis ngo2 verse 15 usiya ku17 kwakumele kukhethe. Angithi be uExodus ngo32 ubabala uGenesis 2 verse 15. Yes. uJehova uNkulunkulu wamthatha umuntu wambeka esivandeni sase-Edeni ukuthi asisebenze njalo asinakekele. Sicine ku verse 17. Njalo uJehova uNkulunkulu wamlaya umuntu wathi, ukhululekile ukudla loba yisiphi isihlahla esivandeni, kodwa ungadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi, ngoba ungaze usidle uzakufa ngempela. uMosi uyambiza uIsrael amtshela ukuthi semele akhethe kuGenesis ngo32. uJoshua ngokufanayo uyakhuthaza ukuthi mina lo mndeni wami sizakhetha lokho lani khethani. Kumakhosi akuqala ngo18 verse ngo20 uElijah uyayiletha indaba yokukhetha entabeni uKhameli ukuthi khethani uJehova weqiniso ukuthi liza kukhonza abani. Kusambulo ngo22 iverse ngo17 indaba futhi ngiyani bakithi ngiyokukhetha. So kulama verse wona la esesiwabalileyo kuyini kahle kahle uqathe esikubonayo okwenzakalayo nxa singakuletha kithi njengabantu okwenza sikhethe indaba vele ngiyokukhetha esiveselwayo. Yeah, okwenza singakhethi kuhle okusenza sicine sesikhetha ukuba anisayibona indaba kwakusengadini la uNkulunkulu wasefakani bakithi isihlahla ukuthi umuntu enzeni akhethe ayezama ayekuletha okuyisiqoqela yikuthini ukuthi Adam angifuni wenze njani. Umuntu obuka siqalisa ukachaza futhi umuntu ukuthi sidalwa sanikwa ilungelo lokukhetha Kunjalo. uNkulunkulu wafaka engqondweni yomuntu ukuthi uyazikhethela. Sokusiya ngomuntu nxa ukhetha izinto phela zidlule kodwa uzakhetha okuhle kumbe ukhetha okubi. So laphana sinikwa ukuthi sanika umcabango ukukhetha lokwazi ukuthi sizidalwa sinikiwe indlela yokukhetha singakhetha okuhle. Kodwa ke uhlupho lwethu ukuthi sasesiyengwa yisitha ngomama lo baba uAdam lo Eva sagcina sikhetha ububi.
so usapho lika-Adam lonke solusebubini anti umntwana enyoka yenyoka Kunjalo. so kumele ukuthi sibongeke thina ukuthi asonyoka kangako sisters kamlimi uJesu sephendukile njalo ukuthi ngesiphambano ngingalibisela uAdam obungawanga ngoAdam onguJesu Kristu esikufunda lapha ukuthi indaba yokukhetha idinga ukuthi uzikise umkhumbulo ungayenza isinqumo sakho. All right. Ikonozi uthe sidle kuhle. Yeah. Uzasincedisa ukuthi sikhethe. Ehlakadesi. Nabanye lapha kuyakhetha okunye lapha ngokudla okudlayo angithi be. Right. Sike sikhangele impilo esibuya lapha emhlabeni. Mhlobo kwahamba njani kanti? uSathane uthe kudala umhlaba uSathane wayeselapha yini lapha emhlabeni? uSathane uxoxwa nini? Lingasichazela indaba yena le sizwisise ukuthi kuhamba njani. Umhlaba wethu ungena njani endabeni yempikiswano? Yempikiswano. Yes. uNkulunkulu uthe edala umhlaba lo. Lokho esikhulume ngakho ukuthi kwaba lempi ezulwini kwasokwenzakela. Yes. Ya, ngoba ungayifunda kwamanye amabhuku ithi uSathane vele khona lokhana ukuthi uJesu lo nkulunkulu baba lo moya ingcwele babehlangana ukuthi bacebe ya ebuNkulunkulwini babo ukudalwa even kwawona lo mhlaba wasehawukela ukuthi ngabe laye uhlalile ku council yona le. So umhlaba udalwa uNkulunkulu wasefaka uAdam engadini wamchasisela ukuthi Adam kulesitha kulengilo sehlamukile ezulwini ehamba nyake ngizwe imicabango esilayo lami ngake ngaba lawo ngingakakholwa ukuthi kuthi ukuthi sathi sivele sidalwa uSathane wahlamuka sesidaliwe uNkulunkulu wamlahlela kithi sibe sesisiba lemcabango ukuchallenge uNkulunkulu ukuthi kungani wamlahlela lapha but iBhayibheli imbali yeBhayibheli yasitshela ukuthi umhlaba udalwa uSathane already wayevele sewile kodwa uNkulunkulu wase unveila kuAdam ukuthi Adam udvula amehlo ubona izinto zimi kanje kulesitha lisiqaphele siyahamba yikho vele maforo sithola kule tree yona leyane knowledge of good and evil kuyasitshengisa ukuthi evil yayivele isi-exista ngalesiyana isikhathi. Right. Mfundisi Dube, nxa sibala lapha uRoma ngo3 verse ngo23 lo Genesis 3 verse 1 siya ku3 lo Roma ngo5 ivesi ngo12 kule ndaba esitholayo lapha engani yahambelana lapha kuyini okwakuzaba isiphetho sesono lesi ubuthole iphi verse lapha mase benguGenesis 3 yabala yona le 1 to 3 la yabe inyoka yayiliqili okudlula zonke izinyamazana zeganga uNkulunkulu ayezenzile yathi kuwesifazana kambe uNkulunkulu watsho ngeqiniso wathi lingadli noma yisiphi isihlahla esivandeni owesifazana wathi enyokeni singadla izithelo zezihlahla esivandeni kodwa uNkulunkulu watsho wathi lingazidli izithelo zesihlahla esiphakathi laphakathi kwesivande njalo lingasithinti funa life. Nansi indaba yesono la. Yeah. Hey, uEva la wasenzela okunye. Athi sike sicomba umpikitsha la ukuthi kwakuhamba njani uAdam la wabuya wathatheka yikho silapha. Sike sichazile indaba. Ngikholisa umcabango otshoyo kathi ukuthi uEva wasenzela okunye. Yeah. Ngingaphendula umbuzo wakho kulenye ikhiwa elalixoxa lithi abantu bakhala ngoEva loAdam. Yeah. Ngiyamangala mina ukuthi benzani uthi ngikhulumela izisebenzi zami ngathi ngizicomplaina ngoAdam lokuthi wakuphambanisa ayakulahlupha ngizakubuza wathatha impukane ephilayo wafaka ebhokisini wavala wathi ungcile ibhokisi leli uligcine kuhle ngizabuye wahamba insuku anti yabona umuntu angane kulutho ingqondo ithi kathi vele kodwa kulani bona make sure ibhokisi leli ligcina kuhle lingaba njengomunye umuntu ngaphandle kwakho ngifuna ukubona ukuthi vele kulani wabevula zo impukane yabipapa Yeah. Right. kathi usezibuza impukane leyi yechiye phakathi kumbe ipopu zingenela ngaye ukuthi yiyo uzafica sifile vele wapho ngoba benye file wayifaka phakathi Untu. labuya lathi ngicela ibhokisi lami wathi kathi impukane lesifile ibulawe mbani ayathi hayi ngifaka impukane efilela sobona ukuthi uAdam ayefuna ukubona njengawe yikho isoni sangena njengekwezileko lokuthi uthanda ukubona Uthanda ukubona. nxa sikhuluma ngendaba yokuthi bonke bonile Kunjalo. ngenxa ukuthi inyoka yayilobuqili
isono sangena ngokungafuni ukulalela ilizwi lakhulunywa ukuthi limlimuke ukhona ohambahambayo kwame nxa ekhuluma bathi nguye lo Adam uEva athi nguye lo Eva uAdam athi batshelane baphangise babaleke kodwa ngokufuna ukuthi kathi kodwa umlimi uthe uyisitha njani ulobutha njani nomlimi ufuna ukubona ukuthi abakhona uhlupho lomuntu yikufuna ukukholwa ngokubona kathi ke thina sinika ilizwi elisifundisayo lapha silimukisa ukuthi ngenxa kaAdam lo Eva sonke silegazi lesono so singakwenza khathesi yikuphepha ngelizwi likaThixo lesinika ukuthi sikholwe kuJesu owanqoba isono manje uhlupho lethu siqalise sibone ukuthi sibili isono sikhona bese sila kule kuphezulu kwakhona and umfundisi uthinta enye indaba ekaya yayithinta uqala eyobuciko bokukhohlisa ezulwini wenza ubuciko bokukhohlisa ingilosi 1/3 lapho sefikile anti sithe uNkulunkulu wabanike wone ukuthi hayi liqaphele kodwa sithola ingilosi ewile isiza kuEva hayi sithola sokuyinyoka ekhuluma yabona ubucili bakhona ukuthi kusesiqongweni esinganani okokuthi obhala uthi ngabe wabuya njengoba babetsheliwe eyingilosi babezamala so wahle wabakwazi isiqo wabuya ngithathekiswa ukuthi kuthiwa watshela uEva ukuthi uyabona mina le fruit engiphetheyo antsho kwazi inyoka vela ikhuluma mina ipower of speech amandla okukhuluma ngathethe kulinto so lawe ukuthi umuntu uhlale efuna ukubona okungangani usathana utshela uEva akulolutho uNkulunkulu akufihlela lo bese ngikhangela thina indlela esingani sithanda ukudlalela kiyo esonweni ngendlela usathana lamaqhinga ngayo thina siyahamba boldly sibona ukuthi lapha kule ngozi sihambe ngesibindi sisiya esonweni so uNkulunkulu kakasisize ke sibaleke ithini iverse liyani ithi resist the devil and flee and he will flee from you asimelane naye umcabango ofika khona mama ukuthi uJosepha wakwazi ukuthi ngingafuna ukuxoxa lalo mama osengene ngusathane angiyindawo wathi ngangcono salobamba ibhaji kodwa ngihambe lempilo yami uhlupho lwethu yikuthi uzangenzani mina angiyakwazi ngiqinile isono ngaselamuntu oqinileyo silokubaleka usiya kuJesu nxa kwawingule esezingcwele nje umaforeke wathinta laphana thina sibancane kakhulu endabeni yeso indaba yokuthandabuza ilizwi likaNkulunkulu kasikuthatheni ngokwelizwi likaNkulunkulu iBhayibhili kuphela lizasilamulela nginanzelela ukuthi maforo isono sibi kakhulu sisehlukanisa lo nkulunkulu onguye umthombo wokuphila sithola umuntu esehlukana lo nkulunkulu ngokungena kwesono sokusiba lemkhuhlane ukufa ukukhala izinto zonke akula kuhlakanipho kwaba khona la akula kuhlakanipho kwaba khona vele kwaba iopposite la khathesi lonke kusebenzisa ukuthi ungaphambuka entandweni kaNkulunkulu izinto ziza kuhambela ukanti izinto zangikhona ziphetha ngemnyembezi hayi siyabonga akula kuhlakanipha isiphetho sendaba yonke ungaya kuRoma ngo3:23 indaba yokufa inkokhelo yesono yikuyini yikufa sihlobo esithandekayo wayechilo uJehova ungakhangela uGenesis ngo3:15 kulesithembiso esisinikezwa John 1:29 lo Levi 5:5 lo 6 siyathenjiswa lapha uthembisani uJehova ngokuthi isono siyakunqotshwa ngayiphi indlela kuyini esikutholayo lapha uGenesis ngo3:15 njalo ngizafaka ubutha phakathi kwakho lowesifazana laphakathi kwenzalo yakho lowesifazana uzafihliza ikhanda lakho njalo wena uzanqanda izithende zakhe yes isithembiso esihle lesi kusukela ekuqaleni khona phana kuGenesis umuntu eqeda ukudala uGenesis ngu1 lapha to verse 26 Genesis 3 sewile kodwa khonapha ekuweni komuntu uThixo ngothando lakhe wahlathi zwana kuvele ukuthi seliwile kimi akutshintshi ukuthi lingabantu abami sengifaka inzondano ke phakathi kwesifazana wena lalo usathani lo ukhona ozazalwa ngowesifazana ozacobothisa ikhanda indaba yokuhlupha lokucabanga lokuganga isekhanda lemcabangweni yes so ukuthi ozazalwa ngowesifazana lo onguJesu uzaqeda imicabango yobubi yonke abhidlize lanxa thina sichaya isithende ophangisa ukufa ngochaya ikhanda wahle wabhidliza so lanxa sichaya isithende ukugula ukuchaya isithende
Right. Indlala esiyibona ikutsha isithende. Izimpi zonke ikutsha isithende kodwa siphila ngoJesu onguyosinika ukucabanga lokukholwa engqondweni zethu. Ulimi kasisize balela bukeli sifunde ukuthi uJesu kwahle wathenjisa ukuthi uzaba ngumsindisi engakabuye esiphambanweni nasi isithembiso. And siyabonga futhi ufundisi. Yeah. Even singani kwalesi sithembiso. Iplan yayivelise esikhwameni sikamdala. Right. Ngiyithanda kakhulu kuSambulo ngo13 ivesi ngo8 mfundisi lapho ekhuluma khona ngokuthi uJesu uliwundlu elahlatshwayo kusukusele kudajulweni komhlaba. Right. Ithi ungayifunda kuhle imbali yokulethwa kwaliplan yokusindiswa komuntu kuthiwa ubuthathu bezulu buhlezi buceba ngokudala uplanet Earth laceba ngokudala umuntu. So izulu laselivumelana ukuthi njoba singasoze sidala irobot siyadala umuntu olengqondo zokucabanga lamandla okukhetha angakhetha ukungasilaleli kumbe ukusuka entandweni yethu sizakwenzana. So iphuma ukuthi uJesu wahle wazinikela kusukusela lolo suku ukuthi nxa umuntu angaphambuka ukuzamletha yikho esibona khona uthando olumangalisayo ukuthi sathandwa singakabi khona maforo singadalwa. Indaba eqakathekileyo indaba yothando. Sesonile senze konke lokho. Ngithanda amazwi kaDavid Marshall ukuthi mawubalekile kuJehova 1000 miles omele ukwenze kuchibilika nje ngoba ukulandele isikhathi sonke sona leso. Indaba yothando nos sike sikhangele ungakhangela amaHebheru ngo2 ivesi ngo9. Kodwa sibona uJesu owenziwa waba ngaphansanyana kwezingilosi ebekwa umqhele wobukhosi lodumo ngokuba wavuma ukufa ukuze kuthi ngomusa kaNkulunkulu enzwe ukufa ngenxa yabantu bonke. Singabala uGalatia 3:13 loKorinte wesibili ngo5 verse ngo21. Mfundisi nansi indaba yothando evezwe ngumhlobo la indaba yokufa kukaJesu. Amavesi la asivezelani ngomnikelo kaJesu isacrifice kaJesu le esiphambanweni. Luthando babukeli labalaleli olujule kakhulu. Incazelelo ufuna singasilela kodwa ke umoya engcwele uzachasisa kithi sonke ukuthi uJesu esikhuluma ngayo nguNkulunkulu. Wachiya isihlalo sobuNkulunkulu weze emhlabeni ngenxa yesono. Right. Kuthiwa waba yisono ukuze afe ethwele izono zethu bese sithina sikhululeka. Luthando lunganani olokuthi wena uwonile omunye umuntu athatha indawo yakho. Kakulula ukuthi umuntu athi hayi mina yimi ngizamela yena akakhululeke. Lapho uthena baba angeke bafe wothi mina ngife esikhundleni sabo ukuze bona bangakhangela kimi baphile ngenxa yomusa engibanika wona. So sifica uthando luvule izandla ezimbili zimemeza wonke umuntu olaleleyo oyimi lawe ukuthi asibeni kuJesu ngoba isono sesisifa ngegazi lakhe bese siphile ekuphileni ngoJesu olokuphila ngenxa yesiphambano. Mandlo nansi indaba yothando. Sitsheleni umuntu omutsha othi yena akathandwa osefuna ukuyazibophela. Umuntu waliwe lijaha uswela umsebenzi kulobunzima. Sitsheleni umuntu othwele nzima ofikelwa ukuthi mina kanye ngithandwa. Baningi abantu ofike ethi vela kulamuntu onithandayo kuyini singamazisa khona. Hayi indaba yokubana singabheka eCalvary sikhangele uJesu amanxeba legazi limpompoza konke kukhuluma indaba enye ukuthi ngiyakuthanda. uNkulunkulu uyasithanda ngothando olungeke lwalinganiswa lanxa wakwathandwa ngaphansi kwaleli langa ngeke uthandwe ngendlela uNkulunkulu asithanda ngayo. Nginanzelela ukuthi kukho konke okwakumele kusehlele wakuthwala okungangokuthi nxa uNkulunkulu engazange wagodla indodana yakhe ezelwe yaba yiyo yodwa wasinikela yona uyasenzela konke uyasithanda ngaye ngasithandi ngawazidlalela ezulwini wabukela kusonakala. Hey mhlobo nangu yanele ngesiphambanweni uJesu ulengile esiphambaneni umdali wezulu wamazulu lomhlaba imhlaba engawanga kusivezelani lapha ngensolo kumbe ama charges ayelethwa nguSathane uJesu uphendule sithini nxa wayesiyalenga esiphambanweni impendulo yakhe ithini ngokulenga esiphambanweni. Yeah, uSathane kokuqala maforo icharge yakhe vele against uNkulunkulu
Yeah. ukuthi uNkulunkulu kanaki izidalwa zakhe azidalileyo. So isiphamba lokuthi umthetho kaNkulunkulu ogavena izidalwa kumele ulungiswe mana umanga kuhle. So isiphambano sisodwa siphendula impendulo yokuthi uNkulunkulu luthando. Yeah, mina vele maforo sike sathinta ukuthi indaba yokungena kwesono imfihla imystery ipuzzle engeke isolve umuntu. Yikho ubona even icebo lokuzosusa isono vele liyimystery ukuthi asomuntu othatha indawo yomunye umuntu. uNkulunkulu wadala umuntu abuya enelesiswini somuntu amdalayo isihlahla ahengwa kiso angase ngoba uJohn 1 into zonke zadalwa nguJesu. So kuyimfihlakalo yikho umoya uEllen G. White ebhale sithi kuyimfihlakalo esizafanele ukuthi sesingangale sesisindisiwe sesiphiwe impilo entsha siyifunde iphakade yonke sizwisisa ukuthi kungani uNkulunkulu ngokwakhe wachiya ukukhonzwa wazothatha indawo yomuntu wafa ukufa kwehlazo. Hey du yazwakala indaba le. Nxa ikhuluma so ngithi mina uJesu wayenguNkulunkulu engumdali. Kunjani? Wayengasuka dale enye into ithatha indawo iye ku-first permanent nazi mina hambe kufa ngidemonstrate wathi hayi kufuna ubuNkulunkulu bubulawa nguSathane ukuze intengo yesono yeneliseke kufuna igazi likaNkulunkulu. Luthando longanani bathandekayo ukuthi uJesu Kristu enguNkulunkulu anambithe ukufa agqitshelwe inhlabathi ayidalileyo abe sevuka. Mina ngiyayithanda ivesi ka-18 kaMateyu 28 ukuthi amandla wonke aphiwe uthi nxa ephumuthiswa lingasayesabi lutho sengiphethe amakey sengisusa isono sokuyikukhetha kuphela ukuthi ngifuna ukuphila noJesu kumbe hatshi. Right. Okwesibili sithe maforo enye impendulo ngeyokuthi umthetho kaMlimumi awutshintshi futhi akufane awukho fault ukuthi udinga ukutshintsha. Yes. So isiphambano siveza ukuthi bekufanele kubhadalwe. Yes. Kulokuthi umthetho uguquke. Yayibona indaba yakhona. But uSathane ivini kathesi emaKristwini enye inkohliswa iletha kithi ukuthi kulandaba lokho. Abanye bathi umthetho wabethelwe esiphambaneni abanye bathi asikho ngaphansi komthetho but uSathane indlela ngamanga icharge ayiletha against igovernment kaNkulunkulu kwasekuqaleni. But isiphambano sisifundisa ukuthi umthetho awuguquki ngoba ngawo awuguquka uKristu bengakazi azokufa. Wayengasokafe lapha. Futhi ukungezelela khona lapho isiphambano siyaveza futhi balaleli lababukela ukuthi isono siyabulala. Nxa engazange wekele indodana yakhe lathi kasekeli singaphila esonweni. Okunye nguthandayo ukuthi ukufa kukaJesu kuletha izinto ezimangalisa ungananzelela lengilosi zathola ukucasiselwa ngendaba yonke ukuthi zikhona zisambulela ukuthi undoda lo unje sokubonakala esiphambanweni. Uzathola futhi ngokufa kukaJesu le ndawo yakhe ayisazange yatholakala wayengasela access yokuyezulwini uSathane ngokufa kukaJesu. Hey siyabonga ukwambulelwa amaqiniso wonke la zihlobo ezithandekayo. Besikhangele lapha ukufa kukaJesu kumnikeza futhi lemvumo yokubana ayisincengela ekhaya ezulwini abe ngumpriest wethu. uMahebhere ngo4 ivesi ngo15 lo 16 uMahebhere ngo7 ivesi ngo25 verse 15 ngoba kasila mpristi omkhulu onganelisiyo ukuzwela ubuthakathaka bethu kodwa silaye oseke walingwa ngezindlela zonke njengathi kodwa akaze abalesono. Kasisondeleni esihlalweni sobukhosi somusa ngesibindi ukuze samukele isihawu njalo sithole umusa wokusisiza ezikhathini zokuswela kwethu. Lama vesi asincedisa asinikeza siqinisele bani emhlabeni wokulingwa esiphakathi nakwawo. Nxa ubala lama vesi ayakuqinisa ngayiphi indlela? Ukuthi uJesu abuya ihamba indlela yameva mhlobo. Kuyangipha ithembe lemangalisayo. Kuliyani iviki kuSamsa esakhuluma ngomalusi ohamba phambi kwezimvu. So nxa uJesu ehamba phambi kwethu ethontisa igazi kuyangipha amandla okuqina lokuqinisela ukuthi nxa uJesu ebuyile into zonke ngoba uJesu lapha mhlobo uyinyama. Mina ngiyake ngizwe ezinye
ezinye ama-arguments alethwayo ukuthi hayi lokhu ngeke ngukwanisa uJesu wayekukwanisa wakwenelisa ngoba wayenguNkulunkulu. Kodwa ilizwi liyasitshela ukuthi ulizwi waba yinyama, anti uJohane 1:14. So uJesu uthwala into le esenyameni ende wenelisa ukunqoba. Nxa uJesu enqobile kutsho ukuthi thina inyembezi zethu, ubuhlungu bethu kaseyameni kuJesu. Sikhangele kuJesu sizanqoba. Uyifaka kuhle indaba leyo. Sithembe uJesu ngoba wayihamba yona le indlela wanqoba. Yebo Nosi. Mina nginanzelela ukuthi nxa sihamba lo Jesu kasiphelelwa. Uthi yena kasiye kuye ngesibindi. Sihamba ngesibindi sisiyathola umusa wokusisiza ngesikhathi esifaneleyo. Singabe silingwa, singabe sigulelwa, singabe sifelwa. Kasiyeni kuJesu uza kusisiza ekusweleni kwethu. Umusa ulawo ukusinika ngazo zonke izikhathi. Right. Ungabala uJohane 17 ufundise Dube. Ivesi 24 usiya ku26. Kumthandazo kaJesu lapha. Kukhona akuloyisayo akufisayo ngathi. Kuyini akufisayo uJesu ngesizukulwane sethu lesi? Njengomkhululi wethu. Yes. Lo mthungameli wethu wangena impi wayinqoba. Uthi baba, ngifisa abantu ababe lami lapha engikhona. Yes. Sasivele sisonke kudaleni mfuna abahle kodwa bakhutshwa isono. Selokhu ngiza kuye esiphambanweni ngigcwalise sakukhuluma izolo ukuthi ngizabafela. Bagcine babe lami. Nansi isiloyiso esihle sika Jesu. Uhlezi lapho ngikhaya lapho khona uyakhonza kawukhonzi uJesu ufisa sibe sonke ukugcineni kwesikhathi. So ukukhetha kwami kuza kwenza nibe laye. Nxa ngingasangena ngezulwini yimi engikhethileyo. Yena isifiso sakhe ukuthi sibe laye, siba laye kuphela ngokukhetha ukumkhonza nokumlandela. Right. Thina kasikhetheni uJesu ulesifiso esihle. Kunkolo yebandla lensali kukhona okusiphawulayo indaba yena le yempikiswano enkulu. Kuyini kahle kahle mhlobo okuphawula leli bandla okusenza sahlukane lamanye amabandla ngokuzwisisa indaba ye-great controversy yona? Okay, siyabonga. I-great controversy isivezela ukuthi isiphambano seza ngoba intando kaNkulunkulu ingeke iguquke. Olobayo uthi umthetho kaNkulunkulu uhlala iphakade njengesihlalo sakho. Kuyisimilo sikaNkulunkulu kasiguquki. So njengamasala siyamkholwa uJesu ukuthi ungumsindisi. Kodwa ukumkholwa uJesu kakusisusi entandweni kaNkulunkulu. Ngoba usathana sekulethile ukuthi singamkholwa uJesu okwakho ngamkholwa uJesu kodwa uNkulunkulu usibuyisela ekumlaleleni. So i-obedience kulapho esehlukana khona ukuthi thina sizaphakamisa isiphambano esiphakamisa umthetho kaNkulunkulu. Kasiwulahli, kasiwuchithe. So yikho kuvezwa i-great controversy ukuthi umthetho umiphakame. Ukubeke kahle ikho kusiphawulayo izihlobo ezithandekayo. Nxa sithi singabalandeli bakaJesu, kasilandeleni lo mthetho wakhe. Mfundisi Dube, ungayiphetha ngayiphi indlela indaba le uzwisiseni kusifundo sona lesi? Kuliqiniso babukela lalela ukuthi siphakathi kwempikiswano enkulu eyasungula ensimini yase-Eden. Kodwa sikubongelayo ukuthi limpikiswano thina singcono ngoba siyabona ukuthi ihambe njani. Kwaze kwafika uJohane 1 verse laphana ngo-29 athi bheka iwundu uJesu siyakufa. Ekhulunywa kuGenesis so siphila kumpikiswano enqotshwe kudala. Indingo eyami lawe yikwamukela uKristu wanqobayo. Umuntu olebutho linqobayo kungaze kungani impi ihluza ngalabo ukuthi hayi ngikwazi ukuthi vele umuntu ngamele ngilaye azizake sinqotshwe. Ngicela ukulithembisa uJesu wanqoba lathi singabanqobi ngoJesu. Asiqhubekeni simkhonza. Mandlo. Siyabonga. Inanzelela ukuthi lanxa sithe thina indaba le imfihlakalo kayizwisiseki. Kodwa kukhona uNkulunkulu asambulele khona esikuthintileyo phezulu kwesifundo leso. Okungangokuthi khona lokho singakubambisisa balaleli singadingi izinto esingazange sazambulelwa. Kwenele ukuthi sisindiswe, kwenele ukuthi siphile ngesibindi emhlabeni onzima kangaka. uJesu uzasisiza. Siyabonga. So Maforo uNkulunkulu kawubongwe ngecebo lesiphambano ukuthi sesiphakathi kwenkemenkeme engaka uThixo evele lenjongo yokuyisibuyisela kuye. So kasimkholweni uNkulunkulu
Mina ngifisa ukuyabona uJesu ngelinye ilanga ngimangala uthando ngoba ungayithi nguye ebantu ezidalweni zonke yabelamanxeba iphakade yonke nguyoza kwaziwa ukuthi amanxeba azabe ekhuluma ukuthi uNkulunkulu uluthando iphakade yonke. Siyabonga babukeli labalaleli. Indaba esiqalayo kuyona le ikota indaba yempikiswano enkulu. Leli liqiniso siphakathi kwayo impikiswano. Siyazibona izimpi, imkhuhlane siyayibona. Eminye enzima lengelaphekiyo. uJesu ukhona is in control, uyasinqobela. Usathane loba ngazaletheni singabanqobi. Izihlobo ezithandekayo siyakuvezelwe siyebala lapha Great Controversy ipage ngu500 sisiya ku503. Sizathola indaba ezicacayo ukubana vele isono singene ngayiphi indlela. uJesu waphuma lamacebo bani okubana asisindise asinqobele. Indaba ekuyathintwa lapha ngumhlobo ukubana hayi indaba yomthetho kayitshintshi kayiguquki ilokho imi engunaphakade. Izihlobo ezithandekayo phakathi kwempikiswano enkulu indaba ehluphayo yindaba yomthetho. Usathani kafuni kuthobela agobele umthetho kaJehova. Umthetho kawuguquki ingunaphakade yonke sizabe siwugcina umthetho kaJehova ngoba umele isimilo sakhe. Asiqhubekeni izihlobo ezithandekayo sisezifundweni. Nxa silayo imbuzo asiyiletheni imbuzo silethe lama contributions ethu. Kuviki ezayo sizabe sikhangela indaba emqoka, indaba yothando, lendaba yokugodla, indaba ye-selfishness. Umlimo lomusa ngana ngaba lathi asibusise asivikele njalo. Mhlobo siyakucela usise enkosini kuyona le ikota sikhuthulekile isifundo sonke lesi ukuthi bana umlimo asivule ingqondo sizwisise bese sikuphila singapheleli ekufundeni njalo nje sizwisise impikiswano nale enkulu senze izinqumo eziqondileyo. Asithandazeni baba wethu ingcwele okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ukusilethela ilizwi lakho eliphilisayo. Siyakhuleka sisungula yona le ikota ekhuluma ngempikazi esabeka yaqalisa ezulwini ebukhoneni bakho. Sibonga kakhulu ukuthi lanxa usathanelo lako olunganani sibonga icebo lesiphambano ukuthi umhlaba ubuyisele ngakuwe ngomhlatshelo omkhulu kaJesu. Sinika ukuqedisisa yona le imfihlakalo sibe sesikhetha ukuzinikela kuJesu ngobulempilo. Vuma sibalekele ukufa, udumo lonke kaluphiwe wena ngalokho okwenze esiphambanweni. Esikukhulekela kakhulu ngamandla okugcina intando yakho, ukuphila ngokukulalela. Sinika amandla okukwenza lokho, siphila phakathi kwenkohliso yokuthi akulandaba ukuthi siphile njani as long sikholwa. Kodwa isifundo lesi siveza ukuthi wena akukho ukuthabisa ngaphandle kokuthi ulalelwe. Sinqobele inyembezi esiphakathi kwazo labo bonke ubuhlungu seyame kuJesu. Ngaye siyabonga. Amen. Amen.